lah baraya orang yang Abah Dedi istilah tepuk tangi jika nama kerungu area dia biasa we coba tinggal itu dah kenon wah ngoret ya wah aduh rumah aja ngoret wae bebersih wae pelakan naon itu bah nah imara interak di pelakan teuing ada kewajiban kokoren mah da urang barala jadi lamun haek buruan barala hiji pertanda jero ge pasti barala gitu cerita ning baraya pertanda itu kudu bersih supaya genah gitu cek Bah Dedi mah soalna non tanda-tanda kehidupan urang bener teh Bah Dedi oh sok coba pengetakeun tah sok pemirsa kudu resep bebersih gitunya bab urang teh hirup teh kudu bersih dina sagala rupa kabersihan pangkal keimanan. Nah gitu baraya pangkal keimanan oke sip lah gitu mah